Dembaş ku dervanên hêja ya radyoya Dengegel ez Şimal Nagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberê we ne. Beriya em dest bi bernameya xwe bikin di serî de komploya navdewletî ku li hemberî rêberê azadiyê hat meşandin şermezar dikin. Tecrîta girankirî ku tê meşandin roj bi roj girantir dibe em şermezar û lanet dikin. Çareseriya piskirêka Kurd û doza azadiya jinan her diçe berfirehtir dibe. Ev jî di navenda têkoşîn û şerê Kurdistanê de ye ku li İmraliyê tê meşandin û belavê dinyayê dibe. Em tevahî şehîdên şoreşê, şehîdên hemleya kes nikare roja me tarî bike ku bedena xwe dan ber agir, em bibîrtînin û bejna xwe li hemberê wan ditewînin. Belê mijara me ya îro li ser 15 Şubat û komploye, rêberê azadiyê çima bi komployê wisa re rûbirû hat, em ê di vê çarçeveyê de bi mêvanê xwe re heval şervîn nû dem re guftûgû bidin meşandin. Em gelek spasiya we dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand. Spas dikim. Yani eji di serê de komploya navdewletî ku li hemberî rêbera û pêk hat şermezar dikin. Yani ji xwe em dizanin rastiya şer cîhanê ya sisêmîn û siyaseta kirine ku di van rojan de jî de asta herî dijwar tê meşandin berdewamiya wî komploye. Çima yani komploya navdewletî ku di nehe cotmê notu heşt dest pê kirî û yani bi revandina rêbetî di 15 Sebatê notu neh de ji aliyê hêzin hegemon yani hat çêkirin. Yani rêbetî bi keda xwe di nava salên yani di avakirina tevgera azadiya gelê Kurdistan û bi taybet jî ya rexistinkirin têkoşîna azadiya jinê di salên notê de ku êdî herkes got pêvajoya sosyalîzm xelas bûye, hegemonyaya dünyaya bigiştî ket desta Amerika di pêvajoyeke awsa de rêbetî yani ji bona pêşxistina fikre sosyalîzma demokratîk di sed sala 21 de çi defet hene an jî ji şoreşên ên mirovahî ku heta niha pêşketin lêgerîna jiyana azad ku derekê maye û çi pêwîst e yani wek erkin ên şoreşgeran di sed sala 21 de gerek bi çi rengî tev bigirin di sevê esasê jî di nava tevgera PKK di salên notê de bi taybet jî piştî kongreya pêncan sala 95 de xeta sosyalîzma demokratîk xeta bêrûziya azadiya jinê yani ku bi yani sala 98 jî yani daxuyaniya wê ji aliyê rêbetî hatibû dayin. Aslında yani bingehek avakir ku êdî yani di bi têkoşîna azadiya gelê Kurdistanê ji vê yani hêviyeke nû ya mirovahî were avakirin ku jiyaneke azad, jiyaneke bi rûmet dikare pêk were. Yani tam jî aslında di pêvajoyeke awsa ku herî zêde jî nikaşin li ser yani ji nû ve avakirina yani têkoşînek ku dikare ji yani pirsgirêkin ku di salên berî hatina jiyankirin dikare bîna derbas bike û dikare perspektîvek bide hem yani ji bo guhatin û veguhatinên demokratîk di nava civaka Kurd de hem jî yani ji bo şikandina çembera kirinê ku li ser têkoşîna azadiyê hat hûnandin hem jî di aliyê din de ji bo vebûnin yani têkoşîna azadiyê ve têkoşîneke internasyonalîst bi vî rengî yani nikaş û amadêkariyên de asta herî jor jî rêbetî hem di sahaya xwe de meşand hem jî bi vî rengî jî rojevek nû yani avakir bû yani hem aslında vek
tiştin ku em anaha vek paradigmaya nu anji vek bingê ke ji bo konfederalizma demokratîk ya rojhilata navîn û konfederalizma demokratîk ya cîhanê îro di rojevê de ne aslında bingêya wê rêwetî di dahoranên xwe tahlîlên xwe di salên noto heft noto heştan yani wêne jî ava kiribû lê di heman dema da jî pegala sermayedar pegala kapitalîsta modernîtê dixwast yani piştî hilveşandina real sosyalizm yani rojhilata navîn ji nû ve dizayn bikin yani ji bo wê jî li hemberî wê yani hem fikrin rêbetî hem jî têkoşîna ku di peşengtiya PKK da yani hat meşandin yani ji xwe re yani as deng dît yani eger em rojin ên nehê cotmê ya noto heşt carekê din bînin ber çavê xwe yani wê çax aslında destpêka şerê cîhanê sêsêmîn hatibû dayîn yani yani di hêle amadêkirina artêşa NATOyên di Bahrê Spî bigire û bicihkirina artêşa Tirk li ser sinûrê Sûriye yani aslında wê çax dixwastin plansaziyên xwe ên dagirkerî li ser Sûriye jî li ser rojhilata navîn a giştî jî pêk bînin lêbelê rêbetî yani bi meşa xwe ya Romaya bi hewldanên xwe yani ji bo dîtina çareseriyeke siyasî ya pirsgirêka Kurd yani ev plan vala dixistibû yani têkoşînek an jî bexwedanek li hemberî plansaziyên komplogeran ku yani vê çax jî dixwastin rojhilata navîn di nava bahrxwînê de bifetesînin li hemberî wê jî seroketî yani dest bi meşa Roma kir û yani hêz hem li xwedî de ketin ya vê meşê ji aliyê gel ve bi de hezaran ku li Roman di sermayê de şev û roj yani sekinin dîsa çalakiyên hûn kesek nikare roja me tarî bikir yani ku di peşengtiya girtiyên zindanê de dest pê kirin û bi dehan yani xwe şewitandin yani ji bo ev tarîtiya komployê werişkandin û yani bi vê rengî jî jiyana xwe yani bi têkoşîna rêbetî re kirina yek yani ev hemû mînakin yani ku yani aslında an jî hewldan rêbetî sevê esasî bûn ku êdî di asteya navnetewî pirsgirêka Kurdistanê hêzin ku di parçakirina Kurdistanê û di komployên de êrişin cîjmirovahî ku li ser gelek Kurd hatine meşandin di sed salên de wî ye hesabxwastinek ji wê û di heman dema jî avakirina bingeheke çareserî yani bi wî rengî yani hewldan rêbetî çêbûn û ev jî di heman dema da jî piştgiriyeke pir mezin û hêzeke mezin yani di nav civak di nava gelên rojhilata navîn û cîhanê de ava kirî li hemberî vê hêz yani ev siyaset hêzin komploger jî ji bo xwe vek xeteriyek dîdîtin yani ji ber ku planın an jî hesabên mêtingerî li ser wan axan û yani bi vê rengî yani nikaribûn pêk bînin yani ji bo wê jî di 15 Sebatê li Kenya tîmên ên Gladio yên NATOyê yani di seredajiyê Amerîka, Brîtanya, İsrail di nav de rêbetî girtin û teslîmê devleta Tirk kirin yani bi vê hesabê ku êdî piştî wê jî di nava Tirkiye aloziyên mezin bi vê rengî çê bibin ku carekî din yani hêzin hegemon dikarin hem Tirkiye
yani ji bo berjivendiyên xwe yani bikarbînin hem jî bi vî rengî jî yani vek yani tasfiyekirina doza azadiyê ya gelek Kurd bînin û kikirineke fîzîkî û çandî jî li ser gelek Kurd û gelên rojhilata navîn bimeşînin. Libelê yani hevesta rêbetî destnîşanda û berxwedana ku li Îmraliyê pêşxistiye. Yani wan planan yani vala dexistine û heta roja îro jî aslında yani em binerin yani 25 salin ruh min şart û mercin tecrîta herî giran sistemekî işkence û kikirinê ku li Îmralî tê meşandin û yani bi Îmralî ra jî bi sûna nemaye yani êrişin ên ser êrişin kikirinê ser jin li ser civak li ser gelek Kurd li ser gelên rojhilata navîn tên meşandin hemû parçeyeke yani ji wê êrişin civwarin lê rûhma wê rêbetî bin wê wan çar û mercan jî her tim yani siyaseteke çareserî pêşxistiye û bi taybet jî aslında bi nivîsanina parasnameyên xwe yani ji roja destpêkê ku yani li Îmralî bû yani lêhurbûneke wiha jiyan kirî ku ji bo ev êrişa kirker yani were zivrandina derketineke nû ya hêviyên azadiyê çi pêwîst e were kirin û li ser vê esasê jî aslında bi rexnedayîneke pir kûr dest pê kir yani rexnedayîneke nê jî yani tene yani ya kesayetî rexnedayîneke aslında ku pegaleke desthilatdarî ya 5000 salan lê pirsîn dike û bi vê rengî jî di koka avabûna pegala desthilatdarî yani bi hilweşandina wê jî yani çareseriyeke bi kok ji bo pirsgirêkin ên civakan ji bo pirsgirêkin azadiya jin yani ji vê dere yani rûpeleke nû ya dîrokê aslında vekir. Bi rastî jî mirov fehm dike dema ku li komployê mêze dike fikrê rêbertî û ideolojiya rêbertî çiqasî cîhanî ye û li hember wê komployekî navdewletî ew qasa mezin li hember hatiye meşandin mirov viya dikare viya bibîne cîhanî bûyîna fikrê rêbertî mezin bûyîna fikrê rêbertî yani niha parêznameya rêbertî mirov dikare bibêje li her derê dikare mirov bibîne rast e li gelek dera dijmin nahêle ku bigihêje an li hemberî astengekî mezin derdixe li gelek ciya de parêznameya rêbertî tên peyda kirin û dikarin bên xwandin û dikarin bên fêmkirin û rêbertî jî di nav nêrînên xwe de viya tîne ser ziman parêznameyê min li ku derê bin ez li wê derê me ez dixwazim viya pirs bikim wan parêznameyan yani ew qasa manîfestoyên mezin ku hatin nivîsandin di şert û mercek çawa de hatin nivîsandin? Yani aslında pegala İmralê ve herî rengeke eşkere rastiya sistema desthilatdar tîne ser ziman sistema mîtingerî bi çi rêbazan dixwaze vîna azad ya mirovan tune bike pûç bike di aliyek da tecrîd kirin yani ji civakê dû xistin yani pavekirina yani ji pavekirina fikir û raman yani çi astengî dikare were ava kirin devleta Türk pegaleke awsa yani bi hevkariya hêzin hegemon ava kirî ku yani rêbetî hem ji mafê xwe ya agayî standin hat mahrum hiştin yani nikare mesela vek em niha rojev dişopînin televizyonên cuda gudarî bikin an jî rojnameyên cû bi cûr hene yani ji bo em dikarin nêrînek ava bikin yani tek yani piştî demek yani tek kanaleke radyo
ربطی کاری بو گوداری بکن هوا پرتوک کو دخواستن آوانا ندیدن حتی یعنی کلم و کاس جبو نویسان نفکرن خو بیله ندیدن یعنی اما ربطی وان تشتن جخورا ندکر از دنگ جبه کو آمانجی که وی هیه یعنی افجی یعنی خلاصی مروبهی جهمو جورن این میتینگری و آواکرنا مروبه که آزاد آواکرنا جوبه که آزاد یعنی بوی آمانج و گریدای ربطی یعنی وینه که پر مزن یا آزاد نشان داده یعنی جبوبیجی یعنی امدکارم بیجن یعنی چکاسشی همو جورن این بن پیکرنا مافن مروان د گراو امرالی دا تینا جیان کرن ربطیجی یعنی به هوستن خو به لیهوربون خو اصلا یعنی کوکا سیستما دستلاتاری هیلوشیا و یعنی به پراسنامه خور جی هم دیروکاوی یعنی شکستنا جن شکستنا مروهی یعنی بچره بازان یعنی مدخلین کول سه زینیت مروان حتی نچیکرن و بندوراوی حتی روزا ایروجی بدوام دکه دهوران نوی چیکر و ده همان دماداجی برام بریویجی یعنی koncepta tigina جوواکه که دموکراتیک اکولوژیک لسه بنگه آزادی جنه وک چارەسەری لە هم بری همو جورن پرسگرکن کو دروژه ایرو داجی انجی کایران مروهی و خوازای وینا پناسیکر ده همان دماداجی کنفدرالیزم دموکراتیک وک بدنا پرگاله کو لسه بنگه خواره و برنا جوا که تی آواکرن وک آلترناتیو که پرگاله نتاو دولت را در عالی دنداجی نتاو دموکراتیک هشمندیه که کو تیرا همو پیکاتیان خود به رنگ خود کارن جیان بکن کهونش خوبن خود این دموکراتیک این خود و برن چند خو یا جواکی بون دکارن جاری کردن جنوب ناس بکن و زندی بکن سوی اساسی جی اصلا یعنی به تحلیل کردن دیروکیجی یعنی جبو شورشه که جنه جبو شورشه گلن جهان د 100 سال 21 مین یعنی نقشه که ری آماده کریه یعنی اگه ام بفکرن یعنی کو او بن شاتن işkence و تجریت که اوکاس گران پیک هاتیه یعنی مروف انجاخ دمکو اک و به پسیاریه که انجی گریدانه که پر خود یعنی به آزادی حس کرنه که مروفهی یا پر کور هبه یعنی به وی رنگی دکاره پنگاوه که وها یعنی کو وک ریبتی لامراری پیک آنی یعنی به وی رنگی پناسه بکه لی طبی جبو بلافبونا پاراسنامین لجیهان دا کارو خباتن که دهیل وگیر کرن به زمان جوده حتنا چی کرن یعنی دکارن باکی باک مجاری که رخنداین جی بکرن دست یعنی جبکو گلک پیش بچونن که ده 25 سالن داویه دا چی بونه اصلا ریبتی هین دمکو کمپلو دمریت دا یعنی نود سپیکر یعنی ویچخشی سناریون این شهر جهان سیاسیمین به چرنگی پیک وره که کرن خطر که کرن لسه گله کرد و گله فلسطین شپاندناوی و لنبریوی پیشخستنا سیاستی که کو جدوا نتاو دولت و سیاست نوی دکاره چارەسەریە کە ئاوا بکە لەسەر ئەساسا جوواکێکە ئەخلاقی و پۆلیتیک یعنی ji ber
defetin in veger anji nexwandin belki de aliyekta de aliyedin da jî bi Kur'anî fam kirin û rexistin kirina pagaleke avêtina gavan pratikê yani li derva gelek aliyen de renkmane yani gelek keyranin anjî keyran mirovahî ku em de roja îro da jiyan bikin êga me di dema xwe de hin baştı fam kiribe belki yani me karibû li peşevî bigirta yani ev jî tabii heman dema da jî bi savegira komplo carekî din hem mirova azadî xwest yani gerek xwe ve çavan de bas bike yani çi kas jî me hişyariyên rêbetî di dema xwe de fam kir me çi kir ji bo em dikarin yani civakekî demokratîk ekolojîk li ser bingeya azadiya jina ava bikin ji bo gelek projeyên ku rêbetî hin berî 10 salan 15 salan pêşniya kir ji bo pêkanîna wê yani em de gelek aliyan da aslında me de renk hareket kir yani yek ji wan karo xebatin jî ku îro em dibînin yani ku dere rast û baş yani têna xwandin têna famkirin ku dikare anjî bûye bingeya şireşa jin jiyan azadî jî jinolojî ye yani ji bo wê jî yani vek akademiya jinolojî da jî yani em de gerek aliyan da yani di dema xwe de famkirina fikir û nêrînên rêbetî belki me de renk hareket dikir lê nayê wê watê ku yani êga em ji niha veşûn de wê fikir di cewhêra xwe de fam bikin û li gor wê jî kesayeta xwe jiyana xwe têkiliyên xwe yani berexistin bikin heweha jî yani têkiliyên bijinin azadî xwest di cîhanê de ava bikin defeta û ihtiyaca pêkanîna wê şireşa jin jiyan azadî di hem yani hem di herêma rojhilata navîn hem jî di tevayê cîhanê de heye yani vek yani di dema ku triskek li ciyek derbikeve û li gor wê jî bernameya wê şoreşê rexistinbûna wê şoreşê yani were ava kirin pêşa rojek sibê rojekê azad ya jin û gelin cîhanê pêkan e ve di nav nêrînê xwe de jî yanî ser zimanin yani çima jin ewqas yani xwedî li serokatiyan jî li rêbertiyê derdikevin henekî dikarin ji me re behsa viya bikin yani di komployê de hem dema hemleya kes nikare roja me tarî bike û yê pişt wê re jî tevlîbûyînek aktif ya jinan hebûye ne tenê yani jinên di Kurdistanê de jiyan kirine jinên rojhilata navîn jî derbas kiriye û yani vebûyînekî cîhanî derket pêş henek viya dikarin qalaviya ji me re bikin yani jin çima ewqas xwedî li serokatî derket an jî derdikeve yani ji xwe di pêvajoya komplo de yani çi kas yani komplo di şexsa rêbetî li hemberî gele azadî xwestiya Kurdistanê bû di heman dema de jî komployeke li hemberî jinê bû yani rêbetî bi xwe jî got yani çi kas ez di çarmeha Romayê de me yani jin jî gerek fam bike ku di çarmeha de ye yani esirgirtina rêbetî yani wek esirgirtina jinê yani bi taybet yani xwe dahîzkirin yani ji ber ku rêbetî yani wek rêhevaleke yani hetim ji bo tevgera jin û pêşengin têkuşîna azadiya jin çavkaniyeke bawarî çavkaniyeke
yani خودکردن تکوشینا آزادی بو yani demek ku yani خطرين هبون دمكو أستنجين هبو ربطي هرتم يعني جبو لبشيا وان ختمان يعني وان ختمان دباس بك بروجي نو انجي رهابالتيك برنگي كو وينا جن خورد دكر دس نشان دكر يعني جبو بيجي يعني وك تفكر آزادی جن يعني بجارك yani olsa mekho betene hiskir u pevist bu aslında ku yani perspektiven ku revatiji de san note da bu yani bu jin peşengtiya kho bixo berexis din bik kho hem de hele fikri da hem de hele siyaset meşandın da de hele kho parastin da de hele parastına hatta sosyalist ya tekuşina azadiye da yani rebati jin hatem dxwast jibuna viji amadi bike le yani famkirna ve anjiditna ve be raşe ruberumanji pişti komplo anji jxo yani beri komploya pense sebate pekat Amerikarien Kongreya de Duyemin ya jine ya tevgere azadiya jin hatim bu çekrin u perspektiva parti bun rebati da bu yani bu meinde kırın u vek yani terminata şureşe aslında avakırın rebati yani pişti avabuna arteşa jin çiyen Kurdistanı jî Rojava Parti buna jin avakır gut yani na kokiye ke heri kur ancak dıkarı bir parti bune ke behis vere de baskırın u bir rengici kongreya damızranna PJKK ya partiya jinin kakırın Kurdistanı yani de meha pişti komplo pekat ama da baskırına encamın kongre yaşayanı anji tekuşina cins da zahmetiyen mizin hatına meşandın yani jübeku hem de yani jinci lazım bu carekidin hişmendiye ki bafıksalar yani denava khoda tekuşine ki jinube bitte de aliyedin naji nizikatiyen en Bebauer, Angie Enku, de Gurten, Anha net dema Tekushina Azadiya Jinea, Irishin Pudishvar Henne, Lehemberi Viji, Sanki Mejara Azadiya Jine, Edi gerek bebe Rojava de Duyemin, ama nereden rebatici yani hatem sevi esas bu yani müftaya çareseri u ya sekeftena şureşe de tekuşina azadiya jine da ve şartiye yani bu beji yani rexistin kirana parti buna jin u yani bevi zanebun hareket kirin yani avabuna partiya jin amureke tekuşina esası ledici planın komplogeriye o yani hatta roja iruji yani de peşentiya paşke tekuşina azadiye ku azadiya jene ku temeşandın o gand astay ku edi sisteme ku konfederalizm ve demokratik ya jenan ku de hemu rehendin civaki yani habere xistindiki pagaliki avadiki ku jin teda dikare yani be vinaxı hemu ihtiyacın xı injiyane pek binin o daman da madaji be hezeki peşenkiya tekuşina azadiya civaki yani jibuve yani bengeya şoreşa jine ku le Rojava Kurdistanı berdevamdaki ku benşart umercin juda به duruşma jinjiyan azadi le çabeşin Kurdistanı
تیمشاندن ده همان دمداجی بو چافکانیا هیوی یعنی جبو جنن جهانجی اکو یعنی لهمو ولاتانجی بن zulm و زورستیا پگالا بابکسالار جیاندکن یعنی جبو بیجی دکارم بیجن جن هم هری زید دیتن و حس کردن کو آمانجا کمپلویا رجیجی ریبتی ده همان دماداجی آمانجا وی اوی کو وین و رخستن بونا جنا آزاد بشکینه دمه برنامه جبدایی بوله استخوازم وقت پرسه داویه و گوتنویه داویه بگرم جن و يعني جنن آزادی خواز و تکوشر و عین دمه ده جنن که وقت بجنه دلوان جبوی آزادیه لیدخه و لپای فکر ربرتی چونه چه دکارن خودی لزانستا جنولوژی درکبن خودی لفکر ربرتی درکبن yani aslında yani pırsa emçava bijin yani kurebeti jisal note ve aslında hıst rojeva her jene anji herkesin ku delegerina azadiye daye pırsa esasiye yani hem naskarına diroka xo yani em zanın da hem bu cihane da پیوجوی که یا جوباکا خوزای چندا دایکا خودوند حتیان کرن کو لسر بنگیا ریزگرتن هفکاری نخن این مانوی این جنه حتی زانبونوی حتی بو آوا کرن جار یعنی اف چافکانیان این کوجمرا دست نشان دکن دیروک نه دیروکه که کو تنجه عالیه دستلاتاران شخصان و حتی آواکرن و پشکتنا مروفا هیجی نه دنوا پگاله که هگمونیک و هیراشیک دا پیکتی لی یعنی دنوا پگاله که یعنی به هفسنگی پگاله که دموکراتیک و اکولوژیک دا یعنی چافکانیانوی ده همو جواکن جهان ده هیا یعنی جبوبیجی اگه ام لسوی اساسی یعنی هم یعنی خو و دیروکا خو باش لی بکولن باش ناس بکن ام دکارن جبو ام دکارن روژا ایرو داجی جیانا خو برنگی که جودا برخستن بکن یعنی وینا خو ناس بکن و لسوی بنگیجی یعنی بنگیا سیستمی که کنفدرالیسم دموکراتیک اجن و گلن جهان آوا بکن لیهور بون لسر ناسنامه کسایت جنا آزاد کیه یعنی جبو استکارم جا روشا بندس بون در بکیون و دکارن هیزه که رخستن کری یعنی یا جنان دنوا جوا که خدا آوا بکن یعنی اف کلجان دمکو مروف دل خدا حس بکه اکیچی ری باسنوی و ببینه یعنی جبو بیجی لخودی دکتنا حمله آزادی ریبا آپو آزادی مروفاهیه یعنی و یعنی جبو پیک آنینا آزادی فیزیکی یا ریباتی جی بانگوازین و هلوستن کو جده جاتمه 2023 پشکتن مزن کرنا وی حمله گردونی جبو همو جن جهانجی دب گاوک به آزادی خوبه یعنی دوی عالی داشی دروجه ایرودا ام لخدی وی حمله در بکن و لهجی تکوشین خبرن بکن اما بکارن پگالا امرالیجی یا کرکرجی بشکنن و روپل نور یعنی جبو پیش روزه که آزاد آوا بکن.
ام گلک سپاسیوت کن که هون تبلی برنامه ما بون و وقتی خوش بوی ما بقتن. ايش سباسيوي لكم سكفرين بله گوداروانین هجا ام بوی رنگی گهاشتن داویا خلک خویا ایرو حیا خلک دیتر و برنامه دیتر بمینن دنابا خوشیده.